o fianga ole vai aso na te nei na whapeona whaasala una e fwoi whina ngānu o le fionga lea ia le utala kisio. Ia o se tsui mo e mai e vai ngā whaukuwhai le fast. I lea a fia tele o maua lungo le numera o tamaiti Samoa. Wa a fia i le siama fwoi le maua le po. Whapela e ala una a fia tamaiti Samoa. Ona o le matitiva ma le tango lima fwoi o ainga o lo ia newa ita. O la so whina ngā. O la longa. O la le siama lea. O le e tau whaperetani o impetico ai taula o tu solo po ulawa e peiri e so solo fo ile i tamaiti ai oni fa mau monga mativa malea mativa male le tangolima male le tang ma fu umana ona o le lava o me vo ia tua i ai ia ma tua i a mese o le lava le la sana fa sona manatu o lona ia mana awa o kele fa longo ai a le le na fateta ia le fainga vo le a vakungi makangaka e le ungi fo mai ai kau feo lolo le lato administration skill e matu e fa foia ia sfala botang lan fili ai le tamaita nurse fo ile o Palatina wana o se nurse falling mai ele leilo na malmalama e mea tau pulanga. Le foi lana len filia ia le lakisio ele tūlanga o tangata na tala no, whatala no. Awa ne mea e fue lau kalanga a lo kuala alfisiri sa o lau kati. Ia ana whapelo le o poko kele le kamalea. A o le proof o le whamauninga o le kaimete ngarue. Pe kukusa la o mawhauwhaunga ang whaani. Malau ngā rue ngā whaia. Mantua foi la le mele sa o tarano so o tua ia. Masani no tarano e mo meo whaururunga mta ngā rue. O ni a lato mawhauwhaunga le. Au wale o ki kua sa mawhauwhaunga. Au mai tono o cabinet. E rei angi mea ngau mea. E rei as mase manatu whapena. Wā, ang whapena e sau makalanga o kisiri ai. Lale wingal mativa. E mkware ilo akati. Lale wingal mativa. O le mea wale ingi mea ai. E lea ia mase tangata i sa mua te tauan fi ai. O wale kelo mea ai. Na kelo me ai ulu fai kalo se vanga na la tangata e pai le menga e mo kwa ika ke le Samoa so se kanga ka Samoa ke siri ai kwa ai ka umai o yes tangata fi ai e o mango ke le lo po is nga ka woki fi ai fenga ta tele o talia se manatu vai fa pe Alkaka sa ku runga e mo ieli yei to tonu mo meo whaingo tonu whai. A lea sa vaia le sa whaingo o le ripule o i le vainga le o whoma. Wafu vai lua le whale mai. I le pulenga lau tele. Ia ma le vainga le tautua. E le sa mea sanga au mai. Alela usine, alela le wingol makiva. Pola tonu le wingol makiva. Ele se si avo fiai. Ol menga ka makiva sama. O kele vai a se si o ka mo le kaulanga ele sala ai a o va ai ai. Ya tunu fafo. Kan ka fia elengi la valava. Kele vai sama o istrata fa pena. Mal me mo e lolos ka fa pena. O longa winga fa sa ka ulu. O la ai nga. Avar melna le ta tu mita ni. Ka ko ke mika ni. O sa mo o le tunu tumu le lofa. O ya ele mo se ta ma fa eva ai.
pe va ku e ngo fa ngata te le ata o ka ko ngwingo se mga ku vai fa pengi ai te le mo fa fita un tupu mai o i le kai mi le sai ai i le vai nga le o fo ma au di mantua le meta si sa e lua ia ofo mai fa la tonga i fa fo e le mem fa on a wala mai ai le ia tanto fala au vaccines matui i se tau tongo fie kausanga le le kari dia le kamale kausanga le se e foi la mata upusa kausanga mai ai le tato fo mai le ai mai se fo i New Zealand e fa tau mo me fo nei o le so sani il tulanga tatu tangata ia vatu e tong fiti yo benchi le fo e wo fa ngo e lona swafa pari ya kausanga ako tusi mai se toina ma o kusika ave ia la faio o tatu tangata ia na ave i nei tatu risi le nei ma vatu se fa manenga faio na ave ia to e recover mai se tupetele mai le komsina o la fonga ko ia ko kausa ele sangia e ko va ku le anga e ko va ku kausa nga le anga a wongo fo ma vesao ka lo le fi poco sa ka unga ave e loele el fo ma ile longa alon to lue accountants enga ke vi fo le tal sanga e malama e to enga processes fo alle ministry of New Zealand meta la fa melanga volele sa fa no ya e mo me o tangata o le vatu ia ele fa tu twanga ai le fa ia la tunga le mo ya malol na fa mo ya ele mo me o le tangata la ve umaya tangata ia sa ka ku il malo ala yo a su nei e mafuanga no ese mai e le e mkua ke le fa fikau ta pe fo sui le sai il vanga le al officio ngalba ngalba e ke le mo me a kala ngoa ku nge ka umaia sai malo e ko fuar ka masianga ia fale ko e wole se le sa ambaira kusi fa maia se fa te wola le venga o canessa nen ave Australia ai na veia o India en failo to tonga computer ke ia wo uma e wola le na fa ka yaku kapeneta arka kala le e pixera nga fai upuma ya no me fa pe pisu tau ya mato anga le lipe ia tanga te fa pe e lango el malo nei malo nei la ko umange ko fai mai malo e maua il kan mulmuri mai ai e an sa wale fai a male rot fa mangalo ai masalo a ko mai malo a ma ko mai o pepe fa o ke pe